tak le mule penting lah nyukope ngiser anak bini tak belencei markepon atani bulela korogi. Anak bini tak belencei markepon atani bulela korogi bilengo busape lako sekut mate lapo sang mikere odisa pun are. Terpaksa kapeli bulela konguli demi anak bini ben keluarga kapi odik terpade kala bentatang ke mas kita lemule penting lah nyukope anak bini tak belencei markepon atani bulela korogi bilengo busape lako sekut mate lampo sang mikere odisa pun are. Aduh, janang komi cocok, mangkana mai palepu. Jana seng komi congocok, mangkana mai ongku. Tolong ring, tak andi pese, ruwet mikere, dompet bulet tak ese. Cetak petengan la alang olang persis engak oreng dumeng bule klenger la esang kamate kapi enger polan ceke pole cenger enger bule kita mate bule klenger polan dompet
cacapi neng Surabaya nyeper kacena dete murah cek bima lebih acek banyak gaya bila de pesena karese klengera tak andi pese tak andi pese tak andi pese tak andi pese live live buleg lenger lae sangka mate kapi enger polan ceke pole cenger enger buleg kita mate buleg lenger polan dompet aberse tak andi pese tak andi pese tak andi pese tak andi pese mak sake lengan ngale sake oce nyambi peni berentale paling palengan monta andi pese tako tang bini nyare lake pole tak andi pese tak andi pese tak andi pese tak andi pese buleg lenger lae sangka mate kapi enger polan ceke pole cenger enger buleg kita mate buleg lenger polan dompet aberse tak andi pese tak andi pese tak andi pese tak andi pese mak sake lengan ngale sake oce nyambi peni berentale paling palengan monta andi pese tako tang bini nyare lage pole tak andi pese tak andi pese tak andi pese tak andi pese aduh janang komi jojo mangkana mae balepu jana seng komi jongojo mangkana mae ongku tolong deng meleraki mak kapak tinggi tretan duduk nyambi kabe mon pamulena kenal laki kau lepaki tretan duduk cet becuba bule orenga dekasa tejena nyona sapora bule apan tunami berdesal
kengan ngarekengan duse aken tong tretan aduduh ongku nyaman buena tua duta nyaman abini setong tretan aduduh paling nyaman abini dua lamun gini setong sat eti napas rekong abini dua setua keng tak ride.
setan. Aduh paling nyaman abini dua. Lamun bini setong san etina pas rekong. Abini dua setua keng tak ride. Sebisa mangening bekna secek ratina. Edima bengkona ducek terona sengkok kapuru entara. Ngace ke reng tua pas langsung ala marah bekna epenta. Tak nampek ranteng udahlah tak nampek separaben. Sepenting pada iya yuk ajelen. Tak nampek reng di malah tak urus anak nasapa. Demi bekna sengkok bengal asompa. Ranteng udahlah tak nampek separaben. Sepenting pada iya yuk ajelen. Tak nampek reng di malah tak urus anak nasapa. Demi bekna sengkok bengal asompa. Abi
langsung